Me de Isaac Odwampo, obetumi afem the great ampo mbrembren. Wonu me nka mo ni ehwe too much G8. Too much G8. Mo ye too much. Na me so me ye am fire. For any ashe for me ma obibia akwaba de batuma GH any day insumunia ba mo son for mesical and am di dwumedie e ba beso ensem a circulate e wo oman mu na ya betena yakonya kese isi anache se ye de ba aba beso mo se na mesidi kan e kan me nsem na etiefo eye resignation letter koba say special prosecutor Mr. Martin Amedu e resign ye a e beto dwade atwetwe ensem papa na de aba oman mu na bebre abekire omadwen edikan akam bosu ne omodwen fa na ye kase so eye minority leader member of parliament a wono ne dindi Alhaji Mohammed Mutaka wono so de nano aba betum a eye papa ne dwumedi a wodi nyina eye Asewase constituency in the Ashanti region. Na eye ye papa ya semo a wode betu dwan na chese wo kasa etia eye MPP aban no. Na nia wo kan se MPP aban ni wedi obahia pa omotia eye sebwan kasa dua so. Na de ntia wo no kan sem se eye Mr. Martin Amedu a eye wa resign yi ono onimu ne papa ono ni wo relationship a chese se omo hia sa na ya kasa kra wo ne ka eye awuza kasa yi nenim se ye language a chese nkofo mienu hia no mo kana chese omo click papa no ka chese eye Mr. Martin Amedu na oye former attorney general no wono no the level of tolerance na wonim na ono obeye surprise pa say ye papa yi Mr. Martin Amedu say one sorry entia MPP aban na chese obeye surprise pa because o say ye papa yi oye principal man na okaya mibi ni dwumedie kra na wodi owo NDC aban mu se ekoba se ebia eye contract bia na project bi krampa anytime bia obedi se adwuma no oba with a receipt I kire se eye clear and transparent transaction and awaye no na akoba se eye papa yi ejai ni dwumedie na chese Ghana se ne ebeya ye be corruption de ebeye din papa if you say ohun ni say ye papa we no bibi na akosoma weja ni dwumedie ede atowo na ni nsem kan mu no na wo pa kire se ye papa ya wa resign yi ono no o twe nimu pa se obeye bibi no yo bi a chese we na dia we ye abofra krampa wo JHS na se we ye ni bibi tiana one respond ni awaye na chese enyo no a na obi biara ye koba se wa resign yi wa beka bibi e wo ne resignation letter yi na se ni dwumedi a wagya ato wo no ye den ya sankrofo no beba be respond wo mu nyina a wonja eye is excellent na na do dan kwa ekufu adon so ento enchen san se onu ni se eye den ya ye Mr. Martin Amedu obeba abe approachi ye president osi aban osi akonya so sese na o kan nsem ni na no ne opa kire ni se we die MPP aban ni nyoma bi wo ma fanefo na so with omuni Mr. Martin Amedu dele nkwa de ohun ni se we die o ma call the extreme and they should expect the worst. Na etiefo ne ahwefo wo hwe sene ye papa a woba odi aba betudwe Mr. Alhaji Mohammed ne nsem wa walking na enye petrol na wodi guje mu ana ye kase resignation letter yi beto odwama Ghana fo nyina bobo mu Mr. Martin Amedu ankasa beka ne nsem bi na so timi won se onye na adwen se wo beku bi ana so besoreti a obi aba won ne nsem wa wo kan se Mr. Martin Amedu no oye fighter na owo bibia wo de beku na ni penny crampo no wo de beku no na enye onu na aso di nkranhye bi ehye papa no ana se wo de epo bi etu ni tim se ne be ya obetu sa na mo no
na waye bibi afa eye wono ane dwumedi a wagye ato wono wo hwe nsam we mu abebre susu se da bi bebi a woni ode abetu dwa na wo keka kono ono anope na atem e no ono anope se eje bi so na ebi susu se utimi hu so ono akasa parliament wono akasa no wa ma na asa ono akasa no asenia on sheda enkoma eye MPP majority no essence ono ye NDC minority na oprise eye boni bi ento MPP abansa na dudu na susu netifo wo hwe ne nsem kan mu ene dudu na susu yom susu se nya pempem kono ye no kre ni nyina mu ya na enye wadwechire ehu behia adwenchire bi awo no no waji ato your comment section wa dey amai on subscribe and so abon mo da no wa subscribe se na ebe ya dan ne da ye dijumedie bi tumu awonse wonsa ebetumi akabi na watumi akere wadwen na wo share na wo like e promote channel we 94 before me dey manu besi ojumedie bi awo mo so ya se Mama Juliet Ventures one of the link kitchen equipment oba opeso ra wo kitchen na se who within some few minutes and just so with the real ojumedie a wodi wo abomadia from Mama Juliet number no be provided with BPA we here after loan master so ya saying loan master mama loan within 24 hours ye yan so we government worker e wo Ghana na wa affordability for loan master number na friend no be so wa saying ama ojumedie bi a wo pese udi no wait to me eji and so eye muniaba mo so for Mexican I'm thinking tan we be so mu aha ena me demo ebesi dasene ye besan ehia makram Too much GH. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Too Much GH. We did that say Japan. A break PM Besame TV. Me share Too Much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko so show mo. No anybody de bia. Madam I say love you. The major prophet kun chacha. On se me catch was say bomoden na hwe Too Much GH. On se me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asonde asonde nti na Adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe Too Much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na wo subscribe a na wo benya ne ma papa a wo pe ahwe nyame shira na ura. Too Much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH. And you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH.